Oh hey, voina Lailak Secondary School in interactive e-classroom. Honna. Kabula thu kan VCP pulal mangai zura hian. Nei sak dona. Voina hian kan VC te he voina interactive e-classroom kan nei theina tur hian sum le pai tam mai an senga at anuai don min sen saka kan lom hle moya. Lom tu an soi vak ngai na po kan thelewa amaro chu kan lom ani ti hi an sia po in kan sia voina hian atharin lom thu kan soi le ni masain puma kan VCP hi company khat lek zona eng mo kan zo tanga zona kan zo mai puma chi bai le hei Lailak Secondary School hi kumsom pali local veta sang ni som pani khan din ania ong lovata oma high school ngai reng local Lailak high school sang ni som pani khan din lo lita hei kumsom pali mel lo mu community sang hi som ni paruk lo nita heta hian Lailak mihlun india Lailak high school adin ma Lailak khodin mun poi rianga tin adin nuwa chun hei ti hian kan in chiang ta Lailak high school adin ma le Lailak high school adin nuwa khotlang mel dang lamdan hi company khatin minan choi sakta che lok me hei Lailak high school din ma then chuanin helaya khuwa tepo in tepo kan la tam lova chuda chuan khorulina te high school te kan kala mihar sa tak te kan niya ke ten kan sukala chuan khan puya high school te nom chho vele a chuda te po chuan kan han kal ve lom thina amar chu kara khokar umte ni wangin ru sur kara te kan han kal thina hlom maya chu wang chuanin pol som han pas po hi kan tam lutuk lovani amar chu tuna ero chuan Lailaka ngei high school aro nom ta ka chuanin zirlai te helaya khodanga kal thelo te po high school te han rap vea khuwa he kan ma kan son hle maya chuta chuanin hei tuna po ma kan son zia chu he high school hi omlo ta sen chuanin college kal te poi kan angemo ti ania chu bang chuanin he high school aron din hi tuna thei hen chuanin engemaw zatin kan pass chuak ve towa chu bang chuan Lailaka po hian pol som han pass metric han pass po hi engemaw zati kan om ve to ni chemical tang hianin graduate wal te po kan nei ve thei pai kan khia chu bang chuan ma kan son ve hlain ka khia ni alomom le mai ni Zirna hi khotlang ma son na khotlang mel ti dang lam tu ma da tang to in khoi khuwa po hi alo ni to rim shima tiang Lailakina an tong chho chu alom om khopin ka ria ani chuan high school adin nuwa chu tiang tak chuan Lailak khotlang in a hlong na kan tel chu ania ani le Lailak high school tan hin engei mathlir engtin nge kalzel sela VC in ni chungani emo VC in ni tolo nuwa midanga non VC nu po in engtin nge kalzel seti mathlir ne mathlir han ti hianin tam tak sei tu chu a omanga eng po ni sela high school hi chu khotlang ina kan lo en kol ve tu khim hai ka nga ya chuda chuan zirlai ziti tu te po ni se ziti tu te hi eng po ni se VC te ne hen abul bar chon tho ho chat hi poimo bera chuda chuan zirlai nu le pa te pon kan high school hi eng ki ma ni se kan back up kan ti chalo chuan mathlir chatak tak po nei maila ma hi son thei chuang lawa he tuna po hian high school te Mizoram puma hianin kan zirlai te hi anlan ve theina tur hianin thei to phi chuak hi kan duwa chu bang chuanin hei tuna po uat VC uat te kan han tia ten te hi kan ti ngai lo te ne te chang te hianin kan high school chang te po hianin in el na cha om theina tur hian tian ma kan chawani ya ka du bera chuanin Mizoram puma hian kan high school zirlai te hi topa te po lang chho sei kan du ni chu bang chuan chu mi ni tu chuan zirlai te le khotlang nu le pa te kan chan ho angai ni ti kha kan sei du ni tuna aron soi kha tle min kan chunjom lokanga hei no pang hena chuan ka soi thina subject sang zirtir tu te hi
khodang topar nei thin te zirtir tu ain kan thiam lo na om bik lo ti hi ka din na ani thina ka soina sat thin po ne ya zirtir tu dang ka tho pui te poina an soina sat em thina ni ya chuwang chuan tuna kan VCP Lailak High School bik takin school dang chu soilo tai la Lailak High School mangai tu mathir kha ti lotin zirtir tu te pon kan tum do na ni chutiang chuan kan tang howanga enge kan theilo bi ka kan zona that takin min changa kha ngai tu na thar tele tran na thar te po min pek hopin ka ria alomom lemai chunga kan lom lemai alome ole tuna hian kabula Lailak Village Council Vice President Puel Zoma athua hei pu zoma hi ani po company khat lek tak tak kanin zot dona ni a Lailak Village Council a hian engwanga ron in tar ve nge ni a thantlin ani tak nu hian emo thantlin ani ma in emo Lailak khotlang ma son na atan hian enge mathlir ti te kanin zot dona ni puzom chibai le hei voina Lailak Secondary School Interactive E-Classroom honna VC10 thei to minon chua puya sumle pai tam tak inon senga kan lom lemaya chuta chuan enge tuna kan thuma kan an soyang khan Lailak VC a intar hun lai te le intar ma te khan ngai tu le la tin tun thlengin VC chu in nita a enge Lailak khotlang ma son na atan hian mathir nei enge hual ru reu emo mi ti lo thate mi thal ve lo tuikhur han thal turang chi kha inayam ti de kha kanin zot ani je hello me e kan sia tangin high school zuti tu tele naw pangte amasa in chibai an buk chewa e kan sia tangin BC te kanan ni ve khotlang nu le pa te khotlang mi pui te du sangla BC te kanan mi chawa BC hi kan sia tangin BC na sang tang nu le pa te pon khotlang mi pui pon min nei mai theya ini pon kan phak ang tokin mathil te kanan nei ve a amar chu kan mathil tam takero chu ti puitin thei po kan ne ti puitin thei lo chin po kan nei tuna hian tho ho na thatak noya VC member pali kan ni ta chon lungrol takin khotlang kan nen kol chawa ta chon keima ni po kan lim tlang le maya tho hu na po tha e kan soitang khan mathir tam tak kan nei chumi jinga chon kan ngai poimo jinga pathum an soilan ka du oma pakhana chuan e zonna chungchanga hian e kan khotlang he kan hria tangin e zonna chungchanga tu ma hi e zonna ngel nget nei tu ma kanum lawa hei hi kangai poimo em maya e zonna ngel nget enge mo thai puitling he ching tlang theila ti ka du em maya chu kan mathir po ne tu ra hian department lama te po thei top soin VC10 ma kan han la chawa chu tu nan tung te kan an ching chawa thil dang te po tiang hian ngel nget te han sim theila chu chon tai mak na te lungrul na tha te po sim kan ringa chu kam mathir pakhat na ni chumi tu chon thei top po kan chu ve ti kha pakhat na tan du tok mai la panina chuan kan khuwa hian sarkar atang emo department sang atang emo development te local chi reng hi rule khai takle adong tur omang ten an dona rule khai taka development kan don plan hi kangai poimo chu tu na hen kan malak na po atel ve chu kan malak na mek atan le kan mathir ani kha nita maisela aphathum na hian faina chungchanga faina hi kan hriat in pathian kan an na te po ni chuwang chuan kan thinlung chau himin phut lowa kan khosak dan te engki ma hen faina hi kan hrisial na konga po apoimo em maya chuan kan khotlang hian kan mamo hle in ka hria thei top kan suwa faina konga po bisiang te pon ma kan la chung ko tin te pon ma kan la kan malang na te hi ai
na sa po hian ma kan la thei ni rian na kan ya semi konga chuan thei top suwa ma la tur po hian eng tin nge VC te po hian in chung tin te hi phur taka faina konga hian kan tran kan lak tlan thengo ti hi kan ngai tu fowa chu kan be sei le kan ma thile ne chu kan malak na zel turani ti kha apathum na ta ne top na bera phil pa kan soi do chu kan khotlang lung rol tak kan ni a ti nuam tak kan ni a amaro chu boi ni a hian department sang emo NGO sang emo committee peng sang te hian in kan mo phuna theu te hi len ila masui tu ni la ta chuan khotlang mi pu hian min zui mai kan ringa chu te chu boi ni kan ma thi kan sei thi tok di sela thau me kan me tunai soya khanin isoi point number 2 kha kalong notice khop maya puzom alom ka ti khop maya khata te khan toite chan turin kan zo belok chenga VC ten khotlang development chungchanga are theye mon house e mon sungko en ber wen rule khai takin development sem zai kan tumani en ti lai kha ro pui ka tia kha en ti nan in hlo na chungchanga te pone yanga chu ani za in hlo pi alama ani chu tiang chuan in tum dan chun in kalin siam in sem rule khai siam tu dari chuan kan malang na china chuan committee kana nei reng po hian tu nge thang in lo tu rom chi mo tu hi tin kan in dak thina in lo na chungchanga khan tiang khan ma kan la a chuan thei tok chuan ke ma ni a chuan thei tok kan suin kan sia kan in hol kim view chuan kan in sia amora chu kil khata lo mom ngoi lo ti lo pal te po hom thei thoa amora chu ke ma ni malang na china chuan tun china chuan kan in hol kim view chuan kan in sia lo mom hlema hei Lailak village council member te hi VC pathum le secretary pakhat ania elected pathum le secretary pakhat ania kan riat angin kumin kan VC te hi tun tum kan VC te hi an thok VC dangkha an thok ho thalove kan tina ni lovin tun tum hi an thok ho trakhop pin kan tri hei kan ke ni high school zirti tu tenen phai chuan kan thok ho thahle maya tuna kha kan VC vice president a omlo po president charles la tutur kan VCP luk zeta din hun poimo lo tuin Lailak khotlang ta na mathir ten soya kha mathir ro pui tak te ne ya an mathir anga in kal chho zel hi Lailak secondary school chuan kan du em du sakna kan hlan chewni kan lo me kabula hian Lailak village council treasurer Lailak education committee chairman ni bok pilan mang izuali athua engemo Lailak education committee chungchanga kanan in zo donani ong sain pi ma chi bai le hei nikum sang ni som ni panga khan Lailak village council member atana than thlin inon nia tuna hian hei VC kum khat or chau alakal ania chuda chuan ni kuma VC non thlin che khan Lailak education committee kha in han din nga lania ta chuan chairman ni nia eng wanga Lailak education committee hidin nge inni engin din chan ti kha khonga in toy fel takin min chang ta che ole along ome ni hei VC tram kan han chel khanin Lailak education committee hi din tha kan ti a ti chuan committee kan han dina Lailak education committee kan din chan ber chu kan kho chunga zirna in sang ten hlok na an nei ngei theina tura he committee hi din kan ni ani le chu committee Lailak education committee sang ni som ni pa kum khat zet chu wala upa chu malak na ten nei to em engtingen mai lak le ni he committee kan ding hian kum khat na kan mang chho tran chau tia khan kum in kum sang hi som ni paruk khanin zirna in shanga ati thazwal than chua chu chung ti thazwal te chu VC award te siam saka pek ni se kan ti a chu kan ro man na chu ti hlotin ngei ani boka VC award te siamin zirlai ti thazwal te kan kho chunga zirna in shanga changa ati thazwal te ne na pek ani a hlok thlak le in kan sia zirlai no pangte po in he award VC award kan siam hi
an lok pui nge ni po in kan sia he hi azong chang thak kan ti hle ni ani le chumi VC award Zirna in tin primary school middle school le high school ati thate in choi moi chu kumin na in du tok don nge tikhana kal chhozel tura in room handan kha khalai ka kum ina kan ti hi kan bul chan na chau ani ti top mai kan tum lawa kan cham chung hi chuan kum nga kan cham chung hian kalpui zel kan tuma achan chu zir lai no pangtia in el na thiang hlim tak a thlen ngai po kan be se ya kalpui zel kan tuma ti zel po kan tha kan ti ani le hemi Lailak education committee in din chan chu kha kan han theta ti chuan zirlai ti thate choi moi na han lan tur khan sumle pa yalo nga ya chu sponsorship in deal nge min hena ve burin va khon mai nge VC sum matangin VC in ti khan in da rang ve nge kha kha itin kalpui ni he awat kan siam na tura hianin khatianga ve bu va khona mi ten he na chan puina vadi lovin VC member hi kan sia tangin kan kho chunga pali kan ni secretary nen ti chuanin he VC award kan siam na tur shim shima hi chuanin I khotlang sum mi pui sum po pot hek lovin keimani VC member atang hian tho khoma he wa thi siam kan ni chuanin chu yang ang chuan khotlang sum mi pui sum le eng amor changa tilawa keimani ina he po hi kalpui zel kan tum kha aro pui hle mai ka ria khotlang development ani emo mi chantur antina ni za in hlona ang chi apo khami hemi hi zirlai ti thate choi moina atan da rang ti po ni ula a om hle mai ka ria asan chu zirna hi khotlang siam na ta na poimo em awangin maro chu mi pui chan ai po la hek mi alawa nang mani le nang mani in han in sacrifice nang mani in han joy belina ni tak chu tianga in han kalpui chu ro pui khopin ka ria khotam takhian anti reng lo ringot maya hey in mathir tele inon din chan te le in kal tum zel dan ang zong te han ngai tu khan thilo pui tak mai ne chu tiang chuan in tum ang takin kal zel ula Lailak khua hian zirna in ma son deu zel se ti hi Lailak secondary school chuan kan du sak em cheu du sak na kan hlan cheu kan lo me kabula hian tlangwal VL ven hima Lailak village council secretary thua ani hi Lailak secondary school kum sang ni som pania din khan Lailak secondary school first batch anni batch hi Lailak secondary school atranga metric pass pasaber batch ania alung te po leng ve thi ngotin garinga cha chuan enge an hun lai sang ni som pathum chho tele tun hei kum som pathum som pali lai liam ton hu sang ni som ni paruk hian enge Lailak secondary school bi ka hian danglam na han chin chia deu te inayam a thazong ani emo a chezong ani emo mana om thin tuna om talawi ui emo mana om lo tuna om ta lom omiti ang chi emo khatiang bel tur pai tur tiang chi kha omini siam kum som pathum som pali liam nu hian danglam na nge thleng le ne danglam na hi tam ve khop maya an soi ta gang khan ke ni huna khan chon sang ni som pani som pathum chhovel khan ni ya khati huna khan tuna high school lan kalna building khu elom lem lawa kai ni ya khan chuan community hall khan building pho chop deu hlek khamo building pho chop deu hlek community hall khan kan in bok ranga chuta chuan class 10 room oma ya pia bok te ang deu hian set ham ni chi lo hian class 9 room kha oma chuan khami community hall chunga khan staff quarter kha ani ngal mai boka kha om boka tiang khan kan kal no kha an ni chuan hei kum sang ni som ni paruk aronin her chua hian chuan ta ka chuan khutilai building thatak noya high school zirlai ten class an la thaya tin kan zir tir tu te om na tur po quarter thatak kan han nei
ta khung te khu kan hun lai ngai la lo ani ma son na ro pui ta kha ani sim in kan ri khung te khu an thar tin hay tuna kan hon na kan nei tur interactive classroom ate hi kan hun la ya kan nei lo riat po kha kan hremang lowang khang kha ania tuna chuan atakin kan school high school la an ve don ani khang ang chi te kha ngai lo thar an ni tin ama kan ti dan tha amo kan nei ta lo hi chu viewin kan relo ma son zong se hian kan kal high school la hi kan zirtir tu te kan soi thui deuh lok mai anga khala ya kan zirtir tu te thorim na ra te lang thina nin peng na ra te lang thina ma tin ma na tanga an ti tu na tanga chul tun thlenga chun zom zel ania tin nakin le zela po chun zom zel ta na tha kan ti chu hai kan zirtir tu te hian zir lai no pang chaklo tak tak te thiam thei tak tak ten kara zir lai no pang chaklo jok nu fual jok te an han thina chung ho te chu class 10 an pass theina tu kong an han dap sak zir lai no pang kem ten han nei pui thina chu ta chuan thil zong zong kha no pang han tum tir vek te khan nuam an han ti rau thina mani sum seng ten an han ti thina khang ang chi te kha chun zom zela tan tha in kan ri khang te kha ro pui kan ti kan soi lang du chon chu mi lawa chuan pakhat kan soi lan le hrim du chu hai soi ta gang khan sang ni som pathum kha first batch kan han ni ta khata tanga kum sang ni som ni paruk theng hian Lailak secondary school Zirna hi atlan hiam zong in akal mi lawa asang zong in akal char result po ni sela record thar kan nei zela khang ang khan school hi thang ma son zonga akal char lai hi alom katiam aro pui po ka te khop mai kha lom hei kan soi tong khan ani hi vena hi Lailak secondary school la tanga polsom chuang ma sa berbet khan nia soi tur anga hian garinga duna po khan adu khop lo na te po nge in garinga amaro chu athazlam zong hlir mai ha kan school kha Lailak secondary school kha an soya ani le in ngai tu let ve thina nga in kal hun lai te le tun din mun te tin chu kum som pathum vela liam to suti lai chun khovel sim hi achang kangin ma son to reng sim ta chuan tuna khothen omte ani emo khopui jok ani emo in thira in jin vel thin hian Lailak secondary school ta thin engei mathlir enga hian nge chuang chuakila ti min du nai nei nya khatila ya khan thil soi tur tam tak Lailak secondary school hian sang tak thleng sela ti hi kan du thu samani chutila ya chuan ma chhop angjong te pon yang ma thlir ang te pon kalau nei pui thin chuta chuan hai tu na hian an mamo turang hi chu pathian khong ina zara an nei kim in kan hredeu hria zirtir tu chungchânga ni building aponi sela quarter khang angjong song kha chu kan nain kan hria ma sela kan soi du chu khatila khan ma chhop hanti khan hetilai zir mathir khan kan soi du la ya chu VC angjong khan ni sela ai ni china kan soi tak anghang khan kem ten na ya school building tepo lo ong rop thayani ya thil eng amani classroom ami thil tepo che thayani khatiang anga khan khotlang le zirtir tu te zirlai no pang khotlang nu le pa thlengin ni sela tho ho na tha kan nei angain kan ri chutila ya chon tho ho na tha nei tur hian enge kan ti ngai ti la ya kha kai ka ngai poimo la ya ni ya chuta chuan ka du ber le ke mana kala lo ma thir le heti zong hin jong kal theilang ka lo ti ve la ya chu zirtir tu te hin mamon ron thlen thina nga no pang te pon mamon ron thlen thinang chuta chuan VC angjong pon ni sela khotlang angjong pon ni sela tlan chelovila an mamon ron thlen hi chu kan thai le kan ban pha ka omani chuan lo ti pui amo kan nei tlan pui nga ya ni chuan lo tlan pui ila tlan chelovila
khát tiếng ang zong khan cái này lang chuan thổ hậu na thắt tắc asia manga chu chuan zirlai no panga zir tir tu wa khotlanga ra tha asu in kan ringa khatila ya kha apoi mo in kan ria zir tir tu ten soita ang khan khotlang nu le pa bei seiten ron nengan no pangten an ron na ya thailo han ti renga khan chuan tho ho na tha kha siam theidon in kan relawa chu wang chuan tho ho na tha siam tur chuan ka mathira chuan kan tho ho that anga ya khatila khan kan ho tho ho that na theina lai tur relationship kan siam theina lai tur chu kan tlan chiat lo lai kha ni in kan ria khatilai te kha kan soi lok du ni oh kha tuna han kan VCC tri khan an soya amathlir tele tin thil kumsom pathum liamta thil lodang lam chaudan te an soya tikhan kan VC lailak VC te chu amal malin kan han in kom zota khotlang tanan mathlir te tin lailak secondary school tanan mathlir te kan han ngai thlan mudan te le kalpui zel an tumdan te kan han sia chuwang chuan kan school lailak secondary school hi chetur ani lo rim kan VC ten lailak secondary school chunga base na la rin nan nga dan tele an mathlir zong zong ngai tu khan kan school hi che the ni lo khatiang khop khan tho ho na thale VC te zirna ko in pe VC kan nei tlata wangin hetiang VC hi kan nei chho zel ani chuan lailak secondary school hi pathian zara a che mai lo wang ti hi kan ring tlata ni tlangwal vel ven hi wa kan VC se tri kan lom hle mai